Shubor nakaslem jong unong san Hima. Khyndew Ngut Kibreu kila yap naga Jingtwa Khyndew ke balaja ha Kurla Mumbai ha Sngi Balang kat ba san Ngut kila Shatap ha ke Khyndew. Ke kinhun jong kinong ajing rap kila pendong ya Jingwat de Kibreu kila Shatap ha ke Khyndew. Dak bebenan kam dak kamera bekerpang jong wei Lanot banlap laki don em ki badang im kibala Shatap Khyndew. Katkom ke Jingtip balayo na ka Brihan Mumbai Municipal Corporation Mumbai Fire Brigade kani ke jinja kala jah ka por lai beje sapu minute minstep jong Sngi Balang kani ke jinja tua Khyndew kala jah ha goshia chaul chat kopar chirak nagar ka khubor balayo Jingtip dingba ke NDTV ke yathu ba ulum ulatwa ha gosia chol bat latap yaki Khyndew Ngut Kibreu ka Khyndew bat ki mau kila hap ha ki lai tadi ki ying brio. Hadian kani ke jinja u BMC Mayor Ritu Taude baru Additional Municipal Commissioner u Avinash Dhatne kila letlang ban jingo ya ketika jaka ban pet ya kecilong jingman u Taude ulapin bena ban ai bailut kesan lai lak tingka shekilong yang kibala klat no hakani ke jinja Ngut Kibreu kibala minsau lapin ket deki ha jaka jing sumar kini ki kintup ya u Sohel Ansari khat prasnam karta ubala minsau naga kli But Muhammad Ansari khat sau snam karta ubala minsau nagamet. Kinong ajing rap kidang wat ya kibala Shatap Khyndew bakentup ki pulit ka Mumbai ka kinhuan nagatanat penlipding bat ka National Disaster Response Force.